Do you understand English? Please go through kong. Kajing that kajong pi kajing ja that kajong pi. Kajing ahaba pi yal pi long do man siam kom tu na pi so that. Kita ki eki baro kila jalat mau tral pun kya pi. Look the glory of the Lord on the face. She is healed completely. She was very much disturbed, sicky. Now no more sicky. You are completely all right. Next Sunday come and testify. Rai ji sebe ki jat ki chongka ki bada plang ki shitom ki khosu baro ki ko karya haga ka tang ji squares ko kom ni ki ko kom kan ri no ka chongka chisu plai lu jakar ko bo chome rom gre ka chome chisu ka chiro gre ka chome kin chisu yagi ba manret yame man krao haga ka tang chis Christmas ka kom ka pna ki plai lu jat ki chongka ka bo ka chome kin chisu Haga kadang black pop black hon, lay besim bakoy. Kan yat dekat jingat hallelujah, hallelujah. Yat me yat dekat jingat, yat dekat jingat. Utrai play lo japi, hallelujah, 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 hallelujah. Kenri apa kajing pang walam tereka, kenri apa kajing pang stroke kenri. Haga kadang which is Christmas red. Nano pada kasiga hukum mika. Ubras red. To piring bet haga kadang Jesus. Yang baik agak kadang Yesus, yang baik agak kadang Yesus, agak kadang Yesus ketika tiba telat roh agak kadang Yesus, yang baik agak kadang Yesus Kristus berasrat, agak kadang Yesus Kristus berasrat, kakti kemak kedorok ngakin hukum nak mentah kin ria nak bagian baik nak kita jauh, agak kadang Yesus Kristus. Somebody is sickness. Then she stand up quickly and she saw she feel the power of God feel on her. Okay, then. All right. Now she is all right. Hallelujah. 6 साल से प्रॉब्लम था और प्रभु ने इनको चंगाई दे दिया. हालेलुया. तालिब जाकर धन्यवाद.